ikinamico no muri filime nyarwanda yitabye Imana kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kamena 2021 azize uburwayi. Nyirimigambi Philbert, umwe mu bana ba nyakwigendera, yemereye igihe ko se yitabye Imana aguye mu bitaro bya King Faisal aho yararwariye. Yagize ati muzehe yararwaye, ejo yijyanye kwa muganga agiye kwivuza kuko yababaraga umugongo. Uyu munsi nibwo bagombaga kumunyuza mu cyuma, birangira yitabye Imana mu masaa sita z'amanywa. Mukeshabatware yitabye Imana nyuma y'aho umugore we Mukakarangwa Marie Helene nawe atabarutse kuwa 30 Ugushyingo 2017. Izina rya Mukeshabatware Dismas riri mu yamenyekanye cyane kubw'ubuhanga bwihariye mu gukina ikinamico no kwamamaza mu Rwanda. Yamenyekanye nka Mbirikanyi, Rusiribana n'andi mu makinamico atandukanye yagiye akina ndetse agakundwa bihambaye n'abatari bake. Mukeshabatware yavukiye muri Nyaruguru mu 1950 ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Yasoje amashuri abanza mu 1965, atsinze ikizamini ahabwa amahirwe yo kujya kwiga muri Setandri. Yahawe akazi kenshi iwabo ariko kuko yari akeneye karuhuko agenda akanga. Icyakora abo biganye mu Bubiligi bakoraga mu icapiro rya Olenforo mu 1979 basabye ubuyobozi ko bwamutumaho akaza kubafasha. Yatangiye mu icapiro rya Olenforo mu 1980. Uyu mugabo avuga ko yafashije mu iterambere ryaryo ku buryo ryari rimaze gukora. Mu 1982 Mukeshabatware yinjiye mu itsinda ryakinaga amakinamico ya Olenforo ryaje guhabwa izina ry'Indamutsa. Nsengiyumva François wamamaye mu muziki nk'igisupusupu yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bibiri byo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 n'icyo gukoresha umwana imibonano ivunanye aho yari yaramugize umukozi wo mu rugo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kamena 2021. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yabwiye igihe ko ibyaha Nsengiyumva akurikiranyweho yabikoreye mu mudugudu wa Rubaya, akagari ka Rubona, umurenge wa Kiziguro, mu karere ka Gatsibo kuwa 18 Kamena 2021. Yakomeje ati amaze kumenya ko byamenyekanye yakomeje kugenda yihishahisha aza gufatirwa Kiramuruzi. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa akora icyaha cyo gusambanya umwana no kumukoresha imibonano ivunanye. Dr Murangira yakanguriye abantu gukomeza kubyirinda kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Yakomeje ati turashimira abaturage ubufatanye bagaragaje bagatanga amakuru kugira ngo Nsengiyumva François afatwe. Nsengiyumva kuri bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kiramuruzi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranyweho yahanishwa ibihano bitandukanye birimo igifungo cya burundu. Itegeko riteganya ko gusambanya umwana bihanishwa ingingo y'133 ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe kuri munsi y'imyaka 14 ahanishwa igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Icyaha cyo gukoresha imibonano y'agahato, ubucakara cyangwa indi mibonano ifitanye isano nabyo gihanishwa ingingo ya 22 ivuga ko iyo icyaha gikorewe umwana, undi muntu wese udafite ubushobozi bwo kwirwanaho nk'umugore utwite cyangwa umuntu ufite ubumuga ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze 15 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 10 ariko atarenze miliyoni 15. Nsengiyumva François yamamaye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Maria Jeanne yamenyekanye nk'igisupusupu, Icange na Rwagitima. Muri 2009 nibwo yatangiye gucuranga umuduri nk'umwuga akajya azenguruka mu masoko no mu tubari dutandukanye mu ntara y'Iburasirazuba. Avuka mu murenge wa Kiramuruzi ho mu karere ka Gatsibo. Urukiko rukuru rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo abahoze ari abayobozi b'itorero rya ADEPR bakurikiranyweho kunyereza amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 6. Pasiteri Sibomana Jean na Tom Rwagasana bahoze ku buyobozi bwa ADEPR bashinjwa kunyereza asaga miliyoni 6 ubwo hubakwaga Dove Hotel iri mu mitungo minini itorero rifite. Urubanza aba bagabo na bagenzi babo 12 baregwamo rwatangiye kuburanishwa kuva 2017
miliyoni ndetse urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwagize bamwe abere, ariko ubushinjacyaha na ADEPR bijuririra imyanzuro imwe. Mu iburanisha mu bujurire hamaze kumvwa kwiregura kwa Pasiteri Sibomana Jean wahoze ari umuvugizi wa ADEPR. Yaburanye agaragaza impungenge ku igenzura ry'umutungo audit ubushinjacyaha bushingiraho bumurega, avuga ko atayigizemo uruhare. Kuva ku itariki ya 29 Kamena 2021 ubwo urubanza rwakomezaga kuburanishwa, humviswe ubwiregure bwa Pastoru Sebagabo Muyehe Leonard wari umunyamabanga mukuru wa ADEPR. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko Pasiteri Sebagabo yanyereje miliyoni 829,822 n'amafaranga 648 y'u Rwanda binyuze mu mafaranga yasohoye mu bihe bitandukanye, sheki yazo zikandikwa ku bakozi ba ADEPR. Yavugaga ko amafaranga agenewe kwishyura ababaga bagemuye ibintu bitandukanye, kubaka inyubako za Dove Hotel. Bwasobanuye ko nta kigaragaza ko ibyo bintu byigeze byakirwa kandi nta cyerekana ko abo bantu bahawe ayo mafaranga. Bwavuze ko ibyo binyuranye n'amategeko agenga imicungire y'umutungo wa ADEPR, aho ateganya ko sheki yishyura yandikwa ku wagemuye ibikoresho kandi hagaragajwe inyandiko z'uko ibyo yagemuye byakiriwe, kandi ko abayobozi ba ADEPR batemerewe gupiganira amasoko yayo. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko amafaranga yasohorwaga nta soko ryatanzwe nk'uko amategeko agenga imicungire y'umutungo muri ADEPR abiteganya. Pasiteri Sebagabo Leonard yisobanuye agaragariza urukiko ko kuba yarasinye ku masheki asohora amafaranga yari abyemerewe, kandi ko igenzura ry'umutungo audit ivugwa n'urukiko atigeze ayigiramo uruhare, asaba urukiko kutazayishingiraho. Pasiteri Tom Rwagasana wahoze ari umuvugizi wungirije wa ADEPR akurikiranyweho kunyereza umutungo wa ADEPR ungana na miliyoni 846,053 n'amafaranga 337 y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Tom Rwagasana yanyereje amafaranga binyuze muri sheki zatanzwe mu bihe bitandukanye. Bwatanze urugero rwa sheki yo kuwa 23 Ukwakira 2015 ya miliyoni 200 yishyuwe ariko hatagaragazwa impamvu yayo ndetse nta soko ryashyizweho. Hari miliyoni 40 yahawe Uwimana Jean wakoraga akazi k'ubuplanto kandi asohorwa hatagaragazwa icyo agomba gukoreshwa. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko hari miliyoni 5 yishyuwe Nzabarinda Tarsise kandi ntacyo yagemuriye itorero, yamara kuyabikuza agasabwa kuyashyikiriza Mutuyemariya Christine, kandi nawe yemeye ko ayo mafaranga yayahawe, ariko ko yubakishijwe icyumba cya sauna na massage muri Dove Hotel kandi iyi nyubako ikaba ntayigira. Mu gusohora aya mafaranga, Tom Rwagasana yanasinye mu mwanya w'uyu muyobozi ushinzwe imari n'ubukungu yemeza ko amafaranga asohoka kandi nabyo bitemewe. Mutuyemariya Christine ari kuburana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresheje ikoranabuhanga rya Skype. Ubushinjacyaha bwanavuze ko hari miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda yahawe Pasiteri Niyitanga Sarito na miliyoni 5 yahawe Uwimana Jean, yose yasohowe bavuga ko ari ayo kugura sound profo za radio na televiziyo ya ADEPR, nta kigaragaza koko byaguzwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ayo mafaranga yose yanyerejwe kandi yari agenewe kwishyurwa inguzanyo ya BRD nk'uko byemejwe n'inteko rusange ya ADEPR yo kuwa 15 Mutarama 2015, aho kwishyura umwenda ahubwo akanyerezwa. Maître Nsabimana Cyprien, umwe mu banyamategeko bahagarariye ADEPR iregena indishyi, yasobanuriye urukiko ko mu mategeko y'itorero bitari gushoboka ko hasohorwa amafaranga yo kugura sound profo bya radio na televiziyo bya ADEPR kuko byakozwe na sosiyete yitwa Solim TV yishyuwe miliyoni 174,097 n'amafaranga 80 y'u Rwanda. Yavuze ko nk'uko biteganywa n'amategeko shingiro ya ADEPR, abo bayobozi bari bafite inshingano zo gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko rusange, ariko ntibabikora, birengagiza amategeko agenga imicungire y'umutungo muri ADEPR. Maître Nsabimana yavuze ko kwirengagiza amategeko nkana kandi amafaranga agasohorwa ntacyo agiye gukora kuko hatagaragara icyo yakoreshejwe byerekana ko yanyerejwe. Urubanza ruregwamo abahoze ari abayobozi ba ADEPR rumaze imyaka 4 mu nkiko rutarafata
ruzafatwaho icyemezo cya nyuma n'urukiko. Uru rubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi, ubujurire rumaze gusubika inshuro 15 mu bihe bitandukanye, ndetse inteko y'abacamanza yihanwe na bamwe mu baburanyi inshuro 2. Pasiteri Nitanga Sarito ni umwe mu bihannye inteko y'abacamanza, urukiko rumuca amande y'ibihumbi 150 y'u Rwanda kubera ko rwavuze ko ari umwe mu batinze urubanza nkana nk'uko tubikesha Igihe. Guverinoma ya Nigeria yakumira ingendo z'abagenzi bava mu Rwanda, Uganda, Afurika y'Epfo, Namibia na Zambia baherekeza mu kurushaho gukaza ingamba z'ubwirinzi bwa COVID-19. This Day yanditse ko umuyobozi wa komite ishinzwe ibya COVID-19 muri Nigeria akaba n'ushinzwe ihuzabikorwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za guverinoma, Boss Mustafa niwe wabibwiye itangazamakuru ejo hashize. Uretse abagenzi bava muri ibyo bihugu bya Afurika, Mustafa yatangaje ko abanyanigeria basuye Brazil, Turukiya n'Ubuhinde bari bamaze ibyumweru 2 bakumirwa, bongereweho ibindi byumweru 4. Gukumira abo bagenzi biri mu murongo wo kurinda ko ubwoko bushya bwa COVID-19 yihinduranya bwakinjira muri icyo gihugu, gusa hanashingiwe ku mibare habonetse abanduye bashya 100,000 barimo 20,020 babonetse mu masaha 24 ashize. Inyeshyamba zo mu karere ka Tigray muri Ethiopia zikomeje gutera intambwe nyuma y'uko zigaruriye umurwa mu Mekele w'ako karere ziwambuye ingabo za leta. Inyeshyamba ubu none zinjiye mu mujyi wa Shire uri mu ntera ya kilometero hafi 140 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba nk'uko abategetsi bo mu muryango w'abibumbye UN babivuga. Mbere yaho ingabo za Eritrea zirwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Ethiopia zari zavuye muri uwo mujyi. Leta ya Ethiopia yatangaje agahenge muri iyi mirwano imaze amezi 8, ariko inyeshyamba zasezeranije kwirukana abanzi bakava muri Tigray. Imirwano hagati y'umutwe Tigray People Liberation Front ubu wifatanije n'indi mitwe bakoraga Tigray Defense Force n'ingabo za leta imaze kwicamo abantu babarirwa mu bihumbi. Kuwa kabiri abashyigikiye inyeshyamba bishimiye mu mihanda yo mu murwa mukuru w'ako karere hashize umunsi zisubije uwo mujyi mu gitero cyihuse. Leta ya Ethiopia yatangaje agahenge ko gutuma imfashanyo itangwa aho ngaho. Umuvugizi w'inyeshyamba Getachew Reda yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko abarwanyi bo muri Tigray bazasenya umwanzi binjira mu karere ka Ahimara karimo abanya-Eritrea n'abanya-Ethiopia aho imitwe yaho nayo yafashije ingabo za leta mu mirwano. Yagize ati tugomba gutuma umwanzi atagira ubushobozi ukundi bwo gushyira ku nkeke umutekano w'abantu bacu. Aho ingabo za Eritrea zerekeje ntabwo haramenyekana, ariko umuturage wo mu mujyi wa Shire yabwiye Reuters ko izo ngabo zagaragaye nk'izerekeza mu majyaruguru ahagana ku mupaka.